excellence da mi se javi se. Ovo bi malo i mene, brate, samo nije slikalo. A nije problem, mogu biti i mene malo. Da li neko je par excellence ovdje, brate? Ili par excellence, ovo. Ili ovo, vama, razumiješ? Kobra moja. Brate, imaš, brate, ovaj fasun gel ili masa. Ja s tim pederski fura ne, brate. Ovo je samo što mora. Pusti u ruku. Dobro, bre, da se piješ. Tako. Aco, aj malo mi Patice moje. Koga bre? Ajde ovo, Gritića. Jao, Miko. Miko. Sve me kičma voli. Mi će se jebemo, bre. Gotovo, ajde, gotovo. Bilo mi gotova, Evo, gledajte. Gej radnje, kasar Živojin Mišić. Veliki kriminalac, a boli ga kičma. I to je taj pogled na spavaonu, evo ga i Dakić. Srbija do Zvezdare. Alo, Šabani, Brate, ti sam biraš kako živiš. Znači, ili imaš muda ili ideš u školu, jebi ga. Johnny, mahni kameri, ajde. Mahni kameri. Hoću ja nešto da vidim. Ajde, mahnite vamo kameri, ljudi. Munze konze. Pučirat. A gdje Gruja? Gruja? Pa da se on šunka? Ovo mora ti izađe, brate. Na ću. Ovo mora ti izađe u javnu. Ajde. Znaš mi ti, ne smiješ. Znam. Da. Ovo mora ti izađe u javnu. Da matiraš kako treba da... Izmasiraj ga dobro, mali. Znate, sutra ima Kako ti izađe to ne su. Neće majke, mislim. Ajde uzmi, brate, malo. Jebema su bulju. I to je ta dosadna spavaona. Ti mi kako se jede ovdje, marshmallow, ovo ono. To je malo ovako. Medenjački vedano. Evo, tu su se. Znate, A? malo lobetine, razumiješ? Nema greši. Ajde se vidimo malo. Živoj mišić. Daješ loma, daješ loma. Živoj Arlija. Šarce. Kurati, emo. Za ludo. Pitaj, reci Nemanja ono, reci Nemanja. Žeti. Buši kurac. Sad je to na YouTube. Vukso, makni kamere, što ima da izjaviš, brate, sa kacarom Živojin Mišić. Ništa, voli se kurac. Ti, šta bar si dosta izjavio? Čekaj, brate, nema da prekidaš. Gledaj kako, kad ustanem, opet će me materi. Ajde, Miko, ajde Miko. Znači, Miko, znači... Gdje te voli, Miko? Evo, želudac ide. Ajde, Zigerica. Zigerica mi se, Miko. Brate, ovdje, brate, bolje nego bilo kojem zatvoru, razumiješ? Znači, Jedeš medeno srce i... Evo mene slušajte, znači, dragi brate, kale. Znači, overen si sa Magnumom 357 Sarajbe. Ti imamo mi 357 u Bugla, ono. Pusti me, kurate. Slušaj, ovako. Da smo mi, brate, reklamirali Niveo, brate, razumeš? Mišković nije znao šta je Niveo. Tako je. Plauz, plauz. Bravo. Pazi ovako, gdje je onaj peci, Migo? Migo. Pazi, imali smo i pivo, ali to je sve popiveno. Jedno pivo je moralo biti popiveno. Jedno pivo je moralo biti popiveno, samo Ako se pored toga popio još jedan viđak. ako su još dve gajbe naći. Ja vam kažem, evo dajem provjeru. Da ova spalo. Isti taj viđak. Možete da popiješ. Sve ste gajbe. Ovo je 26. Ovo nije nas. Brate, ne prekidaj me, overićete me. Razumeš? Izvini pre. Tako već možda. Matre, šta radiš? Zabušao.
te, brate, izmaltretirao da mi se smiješ ti. Posta, ovaj Jao! Pa polako, bre. Daj, sad, smrdljiva noga. Brate, Trebate da izjavite za kacenu Živoj Mišić. Brate, što sam snimio? Ja, mater, ne stare. Jao, crveno, crveno. Nije pičku preko kuka. ja, brate, to je naš Beograđani, brate, znači... Znači, brate maturi, evo ruke, brate, to je to. Derek, da ne rastu da čuju tvoj. Babu, tebe peder. Slušaj, brate, ovo si beri, Kurac mi je matan, sve ti biti sva. Slušaj, ovako, sutra idemo kući. Sutra idemo kući, polažemo tu zakletu, razumiješ? I razumiješ? Znači ono. Znači, idemo kući. Šta mislite vi o starijem vodniku Joviću koji nam sad vodi vod? Miran, nemoj da ga daviš dok snimam emisiju. Znači, nemoj da ga daviš dok snimam emisiju. Normalite se. Davio si nas dovoljno za što. Jer ovo bilo lepo što bi ga davio. Sutra idemo kućama, svojim devojkama, svojim ženama, svojim... Izjavi. Ko sutra ne bude Karo, zabavljam u crkvu bojler. A za nije bio frižider? Bojler. I to kaže zato što nema staver, piša. Ja se kupam Uvijek se ne bude kako, da mi se vraćaju. Znači, nemoj da mi se vraćaju. Znači, bit će ono, brate, ribanje to. Znači, ima pića, njih dvojica, ne karaju, ko nije, brate. Hvala ti puno. Glavni ovdje je bać. Evo, vidite, sad se radi ovdje. Pa to su mišići, to je snaga, to je moć. Znači, za kraj, brate, da vam pokažem malo za televiziju Pink VK, evo ovo. VK je... Ovo ti je Kaluđerica TV. Kaluđerica, znači, mi smo s ovog Beograda, ono za insajder, brate. Ajde. Ja mogu, razumeš, da pokažem, a šta će posle devojke? Da ne bude da unisi Kaluđerica, da te čuo da me jure tamo. Da me jure piće. Stvarno nije ovo, brate. Ovo je samo ima neko obaveštenje, razumeš? Ovo je se bravo. Obavesti nas. Ajde, dobro. Ajde, prošli. Ajde, bre, ajde, ne. Ajde, komandir. Zapisite ime, prezime i broj puta. Da, zapušta. I zato prekidaš emisiju. Ali, likvidiraj ga, znači molim se. Ne zove me sad u emisiju. Gdje smo stali, znači na pola. 38. Znači idemo, i 101. I 102. Daj ću dobro. O je! To! Još jednom samo! Bravo, znači to je to. Pozdrav od Kacene, Živoj Mišić. Ajmo ljudi, jedan veliki aplauz! Idemo!